Što najgore u životu što je moglo biti, gledat s klupe, u nemogućnosti biti da pomogneš suigračima, ovako važnoj utakmici, ovako predivnom publikom. Kad imali smo igru, imali smo vodstvo nakon cijele utakmice. Jednostavno, ruka je se zgrčila, taj strah. Prolaska dalje nas je možda i koštalo uz, sigurno mogu reći, katastrofalno. Ovaj sudački par je bio katastrofalan. Znači, nisu nam dali da maknemo s 3 razlike nikada. Znači, svaki put kada smo bili na 3, trebali smo ići na 4, oni su toliko držali Bjeloruse, znači 50 minuta su ih držali u igri sve dok se oni nisu radili, približili i onda su pustili normalnu igru. Ali nema veze, kažem opet, glavni krivci smo mi, taj grč. Bilo je puno nesretnih okolnosti, puno povreda. Jedva smo se skrpili za ovaj meč, ali eto. Ovo nije još gotovo ovaj sport. Niko ne garantuje Bjelorusiji da će dobiti Litvu u Bjelorusiji i niko ne može nama oduzeti pravo da se nadamo da uzmemo buvat u Danskoj. Ovo je sport, idemo u zadnje minute da se kažemo da se borimo, da budemo čistog obraza, pa Bože moj. Bog nam je dao na Islandu da ne prijemo u zadnjoj sekundi, ovdje nam nije dao da zabijemo u zadnjoj sekundi i to je život, idemo dalje čače.